pa kasa shepa mpa bo chese kasa ketwa me ban ma mo ache ma chare fo me bo ne tofa ama kire se wotimi su daye no obeso no so daye no se ni kunu no ane oba bi dampa su nuampa oba ne hye jeans hye shoe shensatia yellow na ohunu wadaye ni mu obisa ni kunu no wonama na nyame a kire no so oba no onnie na okobisa no eno nkomo na ye di no ntimi se so na chama onua bi na onua no wonya bi na ye nyina ye nti asemi ni mpa no pomasibre emfamon midin de Ohemaa Benewaa Fatima nana Fati ni Fatima ma Fatima sa waje so sa ana Fatima no Fatima aha Fati nana wom se ade a be ma no aye no enye yemfua so nanso unim emapi ko sa ate de ya wakum sa wo ba no second one na usu ko hu no ko bisa no de ne free mu baaye won ne na chi no bibi free mu baaye first one no ko fa na me hu ka kire no it is our first one no woni na damfo ne nam nti first one so beti nani no na oni na damfo we na oni ne ti sese no na o mo hye ho ti sa na sem na koba. Okay. Nti so no kwa no sa ja ukunu kofa ukunu na damfo. Dabi mi kunu na jai sa oba no na o san kofa ono na damfo. Na damfo. Ti de oni ne ti wonu mu no obi ni na damfo no waka o ma bom. Wa ru omo mienu nyina. Wow. Fatima to so enti ekosi se den na no ti wo ba fie ofiri nkan ba fie ti menini kan bia na se atodi atem menini kan bia dudi atem se papa sana me si fia abra ho no ene na wunya bia mama die bi no e mama ni nya metanta anya sa nya me we de obetua oka me kan bia na me die no so nya metua oka nya metua oka sa o si ya me bonu ndua am si sa de wo ye me mabrasa ne baba maboso ama wuwa ye no abe man bia die no de bia o ma pam dia anisuo enye ejuma kafra me die no ntu etimi ni gasa me ko ne ma me bi wo soro e ko ba ma me na ma ne etimi ba no no oba na kasa ofonso sai me yiri si dia tete no odi mata na me te wa me so ye jimifo on me na me di na tam o ye tempo ma uye jimi fo ayanti ti uye nta uye sa adwuma na uye no ma o da me flora why o dia ya no wa so me munu mu bisambe wa so me munu mu wa shame out from no wa so me munu mu so wo kumi ane wo ka say ade na oye na nya na keke na no so me ti eba ne sa no e na onu mu no nsuogu ensu ye di nsuo sisi o e wo bucket mu sa wa yiti nsuo se okodwale ti eba ne sa me hwimi wo se a me nya bucket no na me dugu no so na sa na ensuohie no no wa hwia de ati wo no na egu ni nsan ha se eti tam na me wo se ensuohie na me kura me be mai de na wo no ensuo bucket bebre ne si we de na ensuohie ne nko na ato bucket ye di sisi so si de yo won sa so mu de ensuohie wan hyeda mpachende ugidi me pachende yakoka ni nyina manasi ama me ne na na wotre na de oje o wotre oje mu no e na fie ewura mukọ aka sa de a wo ye no enye nti me ko me kotodwe ni mpa na cho se de me ye no antwa yi ti wo mfa me boni ye de enche no nti na ma sa akọpe ye ti me ngọpe e na me pie na me ko bi se ensu ehie hwe egu obi so a eye de no npa kro kire me e na me ame sa be ye no me de sira so a na ko ye ti won de na akoma ato ne yem nti ekwoye no e na me ne ti wo boni bia nsi bia mu eti bronya busumi no e na oba na bibia gu ni ha ne nsa ho no ensembe ni eno susukura mampa ba eno sukura ba demo wa nyi tade busumi na otumi ensa onyi tade demo ho no onyi sim na mo ye da didi sabre no me kochina me ke kaya yo na me de aba na me ne didi me hu me sa me so ape me so awe enane ne no na me de ye na sa na ode ko ye afa de ode ko wi ye no mi papa pe yin ba wu ya na ye frem na me ko ye afa wa frem yo fa se ono ne ga na ono ne ti na me ne ku no ga ne yale ne ye hwe mu no ye ti me na maboni dua na me ko bna bi na ye kan nyansa anti wo bi emira me yare ya me ko da hospital no ye fra no ka kire me se mi wu da hospital ba wo de o ga yale de mi mom na maboni dua ene mu ko hwe ho ti ta mi ofa bi sam na mi si ofa asem we entutu ngu manu mane nsori ma me nsori ko mpe ha
so on mu yale de what man ya de ankasa pa na esi say de asi ni say o ma miska wo fra sun fun so a enam niska akola school fees akola we ko school ma 430 40 cedi na 30 cedi do bia no na mi ma akola we ko school ma adwuma yi so asai enna metuwe bisa akola we se me so me ndi di kwa akwa me fa so ma akola na ko school eti fees ni we ni na metua bom nti ete aburu me so bla na won ma me bi se enna no na owen be ma no we o ba no ntia won kana onu oreo oya be be say ni efiri bronya chi ni na be pem ne onse mo tie kora bi den na opese ye de boa wo se ndo oya bi ti bua me pese mo bua me be ma no aba homa no so ye ma na kwaba na ye ne nkasa da na kwaba na me ma wa ba insurance 4.5 no me tete me obedi link min kasa ti be ye mo ma che me sima ba ko pe me bi sa wa sa ba ko pe eni die mi slow Pesra pa yenti mi sho boy se wa ba no ko wanya afa de de ma yesima ba ko pa na mi so se ka pe manya afa no be am wo no mi tumi no kasa ti papa ya na producer ni kan ni wan kasa wo mu pentem de na so wadaro ma eni de mu ma ye che yesima ba ko pa na mi so asem fo ba hu oba yu se ba bronya chi ni wo hu wante wonka wagane agya no abofra yi so ya abode so de na wo ye he na wo wadaro ma because baby am what you see and me tin kasa me slow ai de so wati o nka wi ya no ma me ane agya wo na be fufo ya me ya no enti me slow baby am wo no slow ko cho fa wo he se wo de say wadama ni okrum ni okuya de okrum na me se krom fa he kuma se nkran na he ni okono ono eti da be na oba kuma se wadama kuma se de me ya de am obi on ni tell me you be another yo fat say wo bai ni suku sani ade nyina abone so se ne say ma still I hope tell me yourself me timi jabi am o tia me timi kasa na ti ko obin ma ye ne mo nyina na ye adwuma yi ma no kakra wai producer sa friend what jini agina so agebre ayi nsema no asem kakra we ya na wontimi nya no fate ukunu na kasa aye no ono akobran bi ono a so okono ho he ya ma oni kono ho he ya bia obai me si wo nkra bonte so se pa no asem ne ba asa no se wo ye ho ade ana me ba cha uni busuani bi be ma na busuani hia waka bibia kire wo kwa de no mo ka bele kwa omunya hwe bia nka nkire me busuani a menimu se onu kura na ka bebo aboso adi machi no ete onu kura na ese asem no enti a me di ba ase mumwa me ese akola ne didie mu onfa me ho ni school ko mu onfa me ho enu ontimi mi so onfa me nko mama busiafo se me na mo me ho kankan nya menya me so ni medie o no waso mama matima bi akola no enu so akosi ankosi koda ade hatimala na botre e tissue kakra fa fefa wani nya botre abusia asem no anu oden kwabena hwe na gira yie simaya mu na me yankasa Ghana ha emra ma ware mu ye no fie na mo de kokoto ba che ye no fie mu ye no fie ma san krata bia enu mpokura no marriage anya married by ordinance kwa na mu ye no fie a ye wo mara ye de kasa asem no wo bai se wo fie se wo ntimi ne ntoa so bie mu a de ese no ba hwe na di ni dwuma di hu dwuma na pagya no ma na busua na so nya kwan de okan ye nyintum se wo se wa fampena de no se jeans ni shoe de ba ko na fo mi lu anu wa hwe wo mo ya bru nya eni nyina wo so nkyere mu na ne ekoya na ye bai eti kwabena bomodin ya na fa homa no na ye ne won kasa da bia me pese me hunu fati me pese me hu wa ba me ba kwabena bana papa kwabena jeme so na obayin samu awaka no na fo mienu ana wo fa de bi kan wo ba sa be fa handan fui wo janesi wo so busuani bi afi no obawa ye no ho ade ana onya ne ho ade kwabena ye na dwen se kasa na on kasa nenso ka hunu me se kroya ye wo mu ye de mara na timu o ena se de wiase de se anyina kwa nanim no wontimi mfa oba na wonya ne ye opa na wonya ne nkwatena amamre kura da nchen a ye wo mara ye de kafia wade ho asem wo ho woni ne tena ye no woni na brabo majapade bi apie mu ana
Nabi. Manya hwe. Nabi me for so ya onya sika na eba ne nsama. Onim mi mpo. Eti hwe na motie sese be motie abusua fie ana se da mo han. Ma abusua fie. Be ma na abusua fie. Be ne papa we. Wawu. Ona ma ye na yie. O ma me awu, ma ye na yie. Wow. Me abusua fo afiri wenchi tintintin ba ye na yie. E ma o munina o ma me ye ko he ne ja tipram so. Ye ko ye ma no. O papa ye no ashtan. Court down ho. Eno so ye be ye ma o mu. Ne sister Soroku achi no me na me to aduane me to bibi akoma ne sister no wu ya me ko aye mi nansei o ma pam me se ma me si aye na se abusuafo no sa akwa me wa ne sa ma adua no o ma pam me sama me si aye na se esu mitimi ya aduane asamu si o ma abusuan ma me na medical awalefo me na medical duro first de tese nipa ye eyi ma o mo Nyabutre. Kwabena ben say a bo na mo a ensem ye bekukuru dia ma ye lawyer na lawyer afre no woni wakasa na fe ya pa no pon sibire so obayi enyanyina so pa na so pesa asem no mo ka de a ene ye ya fa mu de ye ma omre kakra se de okasa wo ba bi ni ye twa ya akosi anwumre na ya ma evangelist me ma wakwaba na apom to say what are from obadua kura so je na ho me kakra Benewaa me jo so ebru yo fati ne kwabna ben asemi oba Benewaa papa ye mmema ne bebre na tumi ya de ma sebe mpraduasa wo de nipa no toto nipa ho enyeyi nipa bitumi ya de ama wo de ne toto nipa oti asase so se wo fa adwene didida wo de ne toto ho a enyeye obai kwan ya odo wa fa so a o pese ono ekasa no anka nya ne bone kwan so because wakwaji na frabusia ho uti oba na statement o se odi na frabusia ho o mpe na fa ne koma na busia se wa mekom na ede no akola no so a wo ne numum wa ankasa usisi mu bawo eno so wa yina ma dabi mema bebre ya mo be ma de o makwachi ma dodo ana wasa akofa foforo ye bisa wa o se mempese mbakasa na ne na wo ye nakala wole na wo chi ye bisa wo na wi ya no na to banche se oba Benewaa mi hu ne se ye chewa wi akwa no wamfa so ade sen misaka ne ya nyere no na ye mane hunu se Nhyira FM ye pe asomdwe hankwa na esiesi aware asem hankwa na esiesi asomdwe na emu me haso nkwa na etumi yero se ye yere wa ensa mfa o metena ma obi ahun se yero na otifie na wusu nti se be ma ne se ne tadua mu odin a okomo odin na ebum nti se de o kan me na o ya adwene ye ma na kosi anwumre ya ntene nka ya nyere no de duba bia din ono aba betena ha asan pachew yo ye ba yere wa mo abe pachew big mama memo akwaba ya me de na pomwe adum na Fatima kwabena ben oso gina dwam won ntimi nkasa Ohemaa Benewaa mame ade a eye wo wiase ne ene de kwabena ben eyi ono a wonwale wo ono a onya wo no wato ajeje mu na wo ye bibi nso yese wabo adwaman emmema bi wo sa esu no asem ya abai Fatima abai a wo kan senukure ni mu a ade na kwabena ben oso onkasa ye fra wo wafa wudim sese asema Fatima edi aba no se nya nokura ka be yi hu anu ama ye hu se Fatima bai obetwa kontompo enti de wo ye kire se wo di ababa wa nani enti se de ye nyina ya no ba ko no ye ntwa no kopma nyumre na wa ma ye na famra kwan so yo wa ma ye de ne be fa emra kwan so se Fatima wa nkasa mpese mbisa wo se aware no be ware bi mu do no to kama wo ha awo ha timiti onu de obeka ti won timidi a onja me kwan na menko den ya mehia no menimi de me ma osima ba ko ka bibi kire kwabena to ne nkra kwabena be wa wunim wo be fa me ka me problem kire o ma wale emu me papa ko hie me ba wo bai me papa wuye ni na hu ti we yawa me ko mu ene de wasa ma yawo na ye mo me papa got it out say the double fall wa wale no na wa mama ni so ya tata ko bra me fa me ko mama busiafo na me ho nto me
na yo oba no me asema wo manum nyina me ka kira wo no me ni asem bi aka kira obi Kwabena so we heartless dear said ya wiri aka say minim say one tia wo bi beti abo wamane ya ha yentie ofa ba kono ne nyina so muate enti producer any programs manager aresa gumasum say ya ma obre kosi anwumre bi anaba bia wo se de wo kan bia na wuntimi nkasa ya gi atum sa ye ma wo sa bre no de mo fi sa bre ya de kosi na anwumre de kosi na de kyen anopa se ya ante wonka ye ba mo wo hunu se ye nim ba bia wo na fe de wo ne ye ne waka se sa na ye be kono eti mesrew ma yente wonka na fe asem no ye nka ma ni ntwa fatima kan wakoma to yem wonyera kwan kra ebisu akase na ade ho abedom no eti ye be hwe ama kwabena de se wo no kaso be wa ye be hwe ama na se de ese se wo ye bia waye ama ho ato onwa wo nso a ye ni be di akire mpata eso de ma wo no de ma abusuya no de ama no wanya kwan nya asomdwe wate ene nchechire ho re emesu no nhyɛ so bebre anopa nse de ewusi besu wa ha no na ememe nyina suofia eti masu no nhyɛ so bebre hwɛ ewiase wunya nwuye a wonim ne obenya watema se emene bebre wo yanim ebi na kyina nko aye kasa ikura ne kwan bi bebia ma wo otu ebe de wo bi kwa na nyakopɔ be ye oye mu akwa buche wankwa buche kwa wo behia boafo bi man de bibi kasa bi ahye wonsa eti entoto ho ase wate ye bomodi a se de na wo ye me ye boja nso agu me ko sala ne ba ye nyina me ko tima 20 30 40 enti echimakro ne ade ende wagya ide na opese wo ye me nya me de beton ne man ketenketen de ahwe me amno yo ye pon ne esi fam a e free general manager so programs manager a producer ene ya abedwafo yi enti bi hwe wo se kosa akwa epese hu se wo ye adwuma bi a bibi be free mabama akodan ne suku sem akonkan wati ase nti ye ma bibi kase bi a nanso ye behwe se betimi nya bibi kakra betimi bi akodwomo ba de onya duru dwomo a betimi nya bibi afa a beduru nwme nanso onya kakra de amabofra na to aduane yedi wati enti ye beboa wo sa akwan no so ye nhwe wo se konsapan why se kan wakoma to ye ne pepe wanim ni sio empese me hu se wo su biem pepa wanim ewiase abusia ewiase na ye wom saa no ma de bi eka wo ye brema na wunya nya krado a enkofa wo bi ba meto wo so onim so ba no wo no ka kire no no wonko oba wa no so atere wo na wa no ebi ni wa ma ye ti asmase pa o ebi ni wo beti ase no wo yi bi abo ebi ba so anu wakai no hwese oba ewia ketewe wo te aya wo su nti abusia Facebook ni YouTube ahwefo ni atiefo aha ye ne mu nyina na edi nsem no nti na bibia e pese de tumanim ha na edi sie ye twan kosisi ye beti kwabena benka oba ye wo bi a kire ye wono ani hu nipa bi a kire ye ba bi a wo ni ba bi ohye ye nimpa ne ya ne mpese ye be pre ye hu pi ti se wotena twan ma ye tu ye ka aba na kache de a ene ebe ya asem foforo oba yin so ye be bomode ne aboa na afa ya pe bi kakrama na yabema wahunu sɛ de obesi obeye ne nema afa abusua yakɔ case to so mienu so dia na o sɛ de ono ko tia na Fatima asɛm no ya no ogboni tinko saa abana Paul aba wose sozi akite atenga fiada no anyi bre yenti bi antie no kora eti wote ha yema na kɔ aba ne ni nkomo ne nante se abana agana please agana yes please agana agana how are you? I'm fine. You're fine. Yes. Eh, memo akwaba. Akwaba ma. Wa mama akwaba sa. Minu me wana eso ba ni onko akwaba. Wa na me. No, me na ma ba ofie. Enti me na eso ma akwaba. Eso mama akwaba. Mo eso me chiao. Aha. Yo, na no fia de enti me enti o nkomo no enti ne boye nkomo de na eko. Me pa cho last Wednesday na me ba fia ha no. Na me de ma asem betu manim se oba bi peso oni ne brabri. Na person bomb yansa kono mo bomb kura waje me 1,000 cedis na era na 1,000 ne kopie ne ho amrebo transiansa transi kakra aha to me ana wa behwe bia na opese pija ne mu oni na sia me sia ye ho krom na obisam samite na me krom fahin krom abobo station yes please ana obisam se wo humi ache nam so obisum hu na ache ona oso ono osire onim ne dada minim dada okay minim dada but na e person ba me de to nanim ana oye asa ope nte ye ya na
ọba m hɔ no nto ọba m hɔ no ana saa danso na yɛ sɛ da nyɛ bibi te sɛ o yɛ dɔ yɛ sa na ọba na asɛ pressure o se o openta ọba na asɛ pressure wo na o asɛ o the pressure bi tum so sɛ o bi openta ma kɔ ne de nam so na wo ba tinase na ọba ho fie ọba m ho fie okay na mbɔ nkɔmɛ na wo ba o se wo kwa saa tanta m so ma yɛ madua no wi a medi nam so okay o de on twa medi di wi a na yɛ Saturday na aduane bɛ na woyɛ menua emu Tommy Pacho opese o using yourself enti menua emu ne nkwan emu ne nkwan bɛn light soup wo de nam bɛn na yɛ bɛ ma oni aduane no de wunya wo yɛ da na woyɛ Simon o chama sɛ wo si yɛ nkwan na me ade o me ko adasma jom ko dwa ana me ba beef and nyama and beef yes and a and preko ne nine no e de pa o yes cassava fish and Simon obabi cleaning combination way beef cassava fish preko ntwere and a de salmon yes and a de boss here na we ende those ni bokori nyama na me steam here after steaming yeah my day ma yi toast na grand a grand yeah bibia na fe bibia gusto wow really ya ana that na ekobo enime to say the American and be adata na 6:30 kobo okay so that na nim so ba na ba na no abo amane so ba ai no abo amane nti na ka wo prepare dinner na one ni nyina didi fine yes please wow me ye wie na mko abonti na mko to emu be 2 cups na me de be si so enche bia na me te say o flame of phone so waba na o I think that's the first time I oba mo into onim into say oba obedu atenga dance wo de on flame o flame a me pie be hia no na o se time I was saying the pen and o se na mo bisu na wo hu no hwan ya no ne mama so oni ne mama ne papa na mo tifie okay na o mo tifie nti minimum mo dada eti be ma na nam ne so wo di hu no na wakonta no ono wadanfo ana no on anya madam for tell me say ne brother no yet area so hu e bom so ha ye te ben nti ye na ye kosese hu te say abusani ba ye na free go back okay nti ye ni me hu nti me hu no hon sa na me ko omufie hon nti me ko no na one day me did two ne mama so akiti na ya na me ye de obawo eso ta kofie oba no bia ni nti aba ho no tu ko sa na ko ere utimi ko twasi fa fa so no me ko ha me tina ho ama me ni mama e bon komo bo no oba fia no on tantina oba na se me ni mama te no o ya no side no sa to no onim se o ni nti na ba e tina media to ni mama nti through that no ni mama na ka kire no wow ni mama na ka kire so abrante no ba ha no wonti na ya oba nti wo de ya one day na wan kasa wo ba yi wo so no ma ba mani awie anyana wonim girl no ana wan kan jense akiti me yada o fia me banyina wonti na ade ko fa na ma me so anamra no me pade a me ko straight to anybody no me yama de o bema secret I wa bonti no anamra the we say to compare na so we straight forward person go straight to the point and tell them say na wo so okay nti saa pepepe na me ye nti na no na o se mo krom na o je me number na bisansa na me so me hu ache na so no ko sem kura o ko yale kura ko da hospital na so na me ma no kusa na ma ne dai na me ma no kusa mo yanko nti bi ya na me so okay o de me ahan me ba be yimiti na o be kwa me ma me ko pe move on na me yi cash kama no o de kwa me tia wo ma mo na one day me ba bom so ho no wow nti you are a good man 50 cities na me de man so o de on dina fa ka na ko na o je me number na me so me je na number nti free on 1 week later na me ba no ho fie so okay me ba no ho fie na o ka tsam se sisia no ne maame o kwasire so into onene brother no kwa na ti ha nti sisia no o pese me ne ye de me ne tina nti sisia na se ya han dan
agana ma oni so kaka say o ese duru no ana be so obi abeti ana no nti me okansa no ana me so okay this ya be na so ya behind down because area how no ye djuma nti bebi a me won de on won tim ba na so na wo dan na utim na dey single room and a flat and a day no me to broni bi fie yes so na where come oh come back me through because of work ejuma me ye ntina me te ho okay me tini fie na me san ye ejuma won factory okay na so ko betimi aba na munyina amatena ho na nka aye kama me fira na on person ba omba me fira na omba okay enti o cancer na me so okay waka amate enti me komachi enti me kwa medwe ho de abesi bia me bo amane enti me koe no na next day na me friend na akete na wo se o pe da na ahanum de ma me hwehwe dan ne bi wo da ban he na wo tumbla o ka che nka wa ben ana o se de bi onu on pe ho na me se on pe be bia me won ana o se onu wanye dan wo bom so ha ya society na me se okay o de ntesisi na on bisa dan ne bo na o se o bisa dan ne bo na dan ne 50 and 60 say 55,000 yes and basically yes and now okay ya na me so sisi ya okay and nyama said ya into there onya na o si do there do there me fa 1000 bra ono abe pebia soso akwaje dan ya nyama as bi wa ha 50 minus 5,000 minus 1,000 is say 60 hey agana 5 plus 1 no o say I don't need 5,000 Ghana cedis one you can say about 1,000 yes sir and 2 different 4,000 yeah and on kochia ono media no aka wo o person me fa bimbla but ono de o de beso so de ono an kan kire me o se me 4,000 bra so mate me ba gina so ene nyakopon ya dom se ebusu ya hye mu bo se ye benya ye Suzy akete atenga waba homa no se ye ma na kwa ba Suzy hello Suzy me mo haba insurance 4.5 yeah no oh Suzy na to say ya me and me that na so adum kitare mu wa hapa Suzy unim agana Paul achan odi ano no me bana o bana ano no acho fe me say agana Paul odi ano no wadare ma why me boyfriend okay agana say o ka kire no se o ko han dan bi onu ko anko han bi da ba ma wo se da bi wo pesi se achi dan ne 5,000 na ka kire se mane han hu bebre wo ma mu 1,000 wo de 1,000 ma ono dan no a wa hunu dan ne mu da afa oba ba bi aka ne na na ni ji hu no ota betena no so obeti o no hu ni so se wai hello Suzy what benka acho fe say agana say ukasa wo pedaya han ni sika 1,000 Ghana cedis ababe dim wodi sika ne ma wie no wonte wonka wo hunu ba bia wo oba ma ne fie oso a woni ho ni bisa sa ma hello producer ampacho ene ne nkasa na onte ye nka fi se migi disa de make e wote pa me ba to ma se agana se o hunu ba bia wo wodi 1,000 Ghana ne ma wie ye no woni ba bia wo ana me so wo he Suzy ma na bom so yo onu be hu na wa bom so na me ma na te hello pacho mi tie pa what na me ma na te da de na ese na ma me ni na ma ko tre so ba na be na ye na so wa da de na be so ba ro do na na o se ana me sin na han ko na me pra ne me da rent da na ta nyanyo de nyanko yenti no ta de na ti ta na ana ma me no ko yenti da no ti ta de a or the 1,000 bed or the some mama ka ko te ban ana me see you ma and to start na me ma no hon so
ana me the me post in for her na ma it's me wa no prayer ana me ani wo no so me bon no so bi aka tin say me me discuss about on hand down so so me be ma no say dey sister and so pa mo no me he me dey dey dia me say no me so me ka pa me ka I said on sama so me say dia me boa ama me the phone ma me le pra ka say ono hu say am pa me dey me and so no ba bon kan no me say no to ni say dia me kan na say bisa ana ma no ma me ka pa o ko ona ma no hu say am pa me ada no ho ma no ma be say obi si ma be sana dey ana me say nza obi ani for ya me boy no dey sana ya dan me chinchin me san me sika ona na dey sana ya dey ma me ba jina so agana na so onko ba bia man pato o say me ne boy ya ka so obi girl na ana obi boy na e dey na kire bisa na ogina homa no ne kasa akiti me bisa say ya ka so o boy ni me ya e dey na kire say o boy ni me na so obi na me na di ka na me obi dia na di sika da na asi abokura ya na o ya obi dia na me adi sika da na ya na o ji me number ama mo na mo no first kan na ta ama mo na mo na ko me tina dem ho na me scan se won sa o se say me say dia me ka wo wante me say ama mo na mo na ko mo di sa ni obi bia na uru sika be bre me an yina no bi ane ne kasa me say me mpeno say ura me say 10 million fabla na me mbejima de me no eni bia minister ise me no chire me pa minister na o ti me na me wo uta so me first kan e ho ba no kan no ma wo ya me na me wo minister ise me so so me hejima me pa first kan me am bi asem na me bisa me na me wo na me ayo na wo me so so for ti problem right abucha Susie ma niwe Susie wahinio da enyumuru na agana etu ama no bibi so asemo agana woni na empasu agudie da acho de na wo boyfriend no na woni no eni mpasu agoro da ma paso uche na me na wo na so kan ni ma le wa ha be se ni ma ni e ma me ya we se o ga o se na me ni so o pe me ta kan o be free ha no no o be free ha ma ni free ya ana ati ana nti ma ni ata ba do si adi e se me ta me ba no o si o so o le di mo ta me ba o Intimate so be ha da na sana. Nya bo so si oba o fie wo so wo mba so be ba wo so ka tem se wo no mo mba so be ba why na ka no kre ma ba ko bua no kre me ka me ba no si a o bebi a na wo ma tu wo e tu mo yan tani se video bi ba ombla na me nkyere bebi a me wo wo ma o se onim ha mi se wura bra o so be na bo tra ma bebi a me na so bebi a me so ho ya bola so oh ya bola so no to me na bo ma me de go na stress ni na o pe ke ma me na ja ni stress mo bi sa me nya no fa ba ko na o be chi aka so be chi no me pa me ba nya so na jina so me ba ni ko ya de ma ya so bia to ma ni sa na sem ono kra ye na bi so be ba ho no ma so e da bi be me ma aha na me ya adwuma tinsia ma me e oboa okasa oboa enye no kre na to say me fle no me si wo ombla wo mintin ka omba waso wa ya aduane ama wadida na bisa se ma send ni ska me ba no man send 100 cc on fire aduane o ya aduane ben obo ayi kokoyam ani kontomble froy Susie mankan ani kontomble abom Susie mo ya bata le ko mo a ya bona na tie de ye ka wa ha na wa yi no oba ne se wo se ba bia wote no aye bola ho na wo na wo te bola ho mo me no na te bola ho me te bola so ono te bola ho onye se bola so like ba bia wote na ba bola ho ana me tifie me te bola so
Penny, make us what ball. So, me say, what to be baller na? There be Ono what to be baller. I want to be baller. And I walk at any say the fear ballers into. I ain't a catch. Oh, no, okay. And you know, correct. My don't know by any now, me about the flower, this is what I said to see. Me about flower. Or say I have no that na baller. And transfer my home money. I'm na wode na oba wo se ne boyfriend Susie nya botra me ba o si tie o si da ko na o si me beba me send sika no wo fufu na ye ni andi so o akete so discuss send na wo send no akodidi no aba me ba na me ka che so akete o da bi na wo pa na wo bu me se na wo bebi a wo tie no ho ye didi ai ho sa ba bi ati ni ni di ho ma pato che baby otino me na just say dey get ka o ka kire ne say ho bola so nju ma ho na me si member ho a say enya for me member ho no baby otie akura me member ho me na me ye be ma baby a me tie na so wo ba wo ba e so ba ana o ka so ba ho so so wo se memma e de o ka no enya no kura say o se obeba mo ha me si wo manimba say chobo Susie le ma me ya na ko ne ma no ko kata o ko producer mani enya botre no ntie ye Susie ma chobo me pese asem we ye ka visa so ka no emu orem chobo na ensem bi ho no apese obisa tie me pese me ni Susie na akasa na kasa de waje phone no on fama Susie na me ni Susie nkasa wona aga de dia be ko Susie nya botre aga na ebisi wasem bisa no de opese obisa no akite yeah dia me work out on say for scan brame for 1000 e brame me no ye ni bibia ya me ya ma de sa me pesa oda ma tin na ba me nyere juma ni supply Susie what's your blocking no boyfriend the other now blocking no ma me blocking no Susie ma what's your agana se wa blocking other no blocking no dey ntia ma wonye baby ofre ni nya ba ni nya me phone wo ni nya ofre ni nya ni e pa ko no didi apla na sense ade ntina wa pa na so so me ni won ne ma me no so ade ntina wa pa na so ade o si pro be 15 minutes ko ofre wa ntina ba ka so di anya ana ma me so ya de me tire ti number 2 ko agana na kasa hu na di be say ma so that time no atena na mo wan say na ma me nyere di ma ate me be say bisa say dan wa first day no a wo ko ne ho no mo a wo se wo ye mo ne nkwan beef ni ade nyina wo mo ka say twen ara na wo tena veranda so ne agana anko dem ma no tena abonti no ka tem aho ha ba abonti no de ne tena de yanko de cause dan ya me nkwan ni nyamo na ye de dan ana mse father yan kwode na me no kono kata nka bola tu ana me de na ba ba tu na mse bola so ba ha no tu se de yesu se de na me Susie me ba ya botre abusia na me mo akwaba enfamra Adom TV ana ahwe buso me ne de twato wa fempem mienu ne aduonu no mu ye de otwe de ampo nyankopon asese ne so ode ne da no ache ye we thank God this Monday na ene fidue mu asema na ye de sha se nyina se dimpa ye sen ahunya te eja dimpa in everything you are doing ye fidue mu no ba bia ye friend ye Fati Mohammed wo bopia na ode ni kunu kwabena wo ben ba ye se woni be ma na bre pa ono wo kitaba be ma no su kitama miensa be ma no kwahia na wan kan kire no se kitama miensa enso akire obehu ye wan fa na sem woni no na atena ne nyame adom na dom achedie bia se wo woni ni kunu ni ye ma asem wo hu ni dayem daye bi kan de ohu ye ne se ohu ye na ni kunu no ni oba bi da mpadua so ana be ma no oba ni sha jeans sneaker ni shoe pa ene satia yellow na woni ne da ene ja obo be ma na mane no ye di ka de to so san hu no wadayem
ɛna ɔsa bɔ bɛma na mane afɛ kwa de bɛma na hwe mu a wɔso wɔm na mafie ne ba na wɔnhwɛ no adidi sika emma wadwani abeto afidua me yɛbɔmɔden producer bɔ ne homɔde pa ɛma yɛnya kwabena ben a wɔso wɔnam kɔnɔngu dwom wɔntimi ne yɛ nkasa yɛbɔ no bia nti yɛde ahyɛ no sɛ baabi a wɔwɔ ne nti yɛntimi nhyɛ no pii fi so bia wɔ ne right yɛma ne brɛ kakra na anwummerɛ yɛbɛbɔmɔden ne akɔ ne nkyɛn ne atie wɔno nso nafa sɛ amaka sɛdeɛ munim dada no lawyers wɔ akyire yɛbɛma wɔn mu asom na deɛ sɛfata wɔ baa no yɛde ama no ɔbaa no so yɛnya no saa kwa mpanyinfoɔ se yɛwie a yɛbɛkeka nsa se kakra wɔyɛ bodwabodwa ɔyɛdeɛfoɔ paa yɛma no biribi kakra owura dwom obɛnya biribi atɔn no agya wɔde adidie nti nakoma atɔ ne yam yɛ a wɔte fam hɔ twɛn yɛn sɛ sɛ deɛ agana Paul agana ne so ɛna yɛduru yɛ a mɔde abɛto yɛ yi wɔne akete producers abo adi uma papa yɛnya akete ba dio hye bia yɛ twe na pie yɛde na ba yɛnya no wahoma no so egusu di nkɔmɔ no emu ayɛ de baabi a ehu ne sɛ agana so wɔgye ne 1000 Ghana no ɛde afi akete wɔ akete nso asɛm ɔka ne sɛ wɔno ne boy no odo wuo watwene mu tan woni na na ewuo oni 1000 Ghana bia de ma no midin e de Ohemaa Benewaa titira se na yenwura nkomo no mu ne yeni enkomo Suzy say wa wo so wo boyfriend ne Paul this kind ma odi be say ma be 6 months video 6 months na o na wo be fa Paul de ne ko hwe dan no ma dan de men rent dan no no na no yare na ko no na me ko he na ma nti dan kwa men rent no obi ada ka se ni san no na ko ha dan with class na me ne be na ko eno so nya no ko me wo se wa ha dan no de 1000 na agana de ma wo no ewe me ma ka se ni se me ma no ho fa me me na ko he me ma ana se ni sa ya me so ni ma me ma no ma me ka ko no ho se ni ana mbe phone man no me ma me ka sa no se ade ma ni te show de gana me ne ka sa o phone e ti de bo so no na ba no me se no kra me wo si ba mo ka bia na so we se ana we se ase o te ti ama for me ni mo mo te ka se me tre e bo no ni ti bo ni ti no aka san to bia ka je se on say why on say papa ko me ti papa ka se me tre Suzy me ba ye hwa me your ba wo so your ba eni nkomo se ma so se be ma de wonya kire ni je wo mu se na ni je hu a on se akoma ne ba ya no na se abeka onim se wo de dai no de sika ne mama de hide dan 6 months ni wo hu o de ayem hye na aba fidie mu a se ye be ne dai ma se me so me ni no minister so o je so nya abote me nya me de ma aje kire wo se agana wo nya boyfriend ma na so nya me boy wa na wa se me pa ma ni ma tia se na me ne ba me ka se me ni ko so no ka se me se o ye ne tin na juwa na ni tin ma na tin ana me so ka ta dia ni ni na mo na se da ma ka na ma je se le pesa me ko pe da ana no de 1000 ne ye de e ma me so me ba ko ni fan ko pe da asema de ya wasu wa ya adwuma ma ne ma ono so oni anom ne da mami de o kan na enye no kura de o ka wan kan kire me o enye no kura ene ne nkasa me na me ni ho enti de o pese o ne ka ene ne nka akiti nti de mu aka nsa me nya ne bibia mi sika na me nya on fa mi sika mbrem that's all me ni bibia bio ka kire no akita me ma ne nkasa akiti kiti fa scan beja ya minji ma de me ye ni bibia ye bio no so me nya ni na de ma why me nya scan de ma why me de ma sika na hye o mpe ni bi ma me ya ja na nkasa adentia de suban ya o yi kire me mpe suban ne ya no ni suban na o yi kire me o kan no kure me betna de o ka to enya ta o ka kire me enti wo me enya no kure ma me just 1019 na wo person ne betna bi si no kure na o kan na so boy Suzy gusu kasa Suzy da ben wa ba no wa mo ti ni ho da bi a oni be tla mi nua no ni me nua me bet no ni na o pe ni wo bon komo wo na o che se be ja me me tene no o ya bola
Susan, what's a man? Okay, so they bring more dance here. Have you said, yeah, to chance a see a woman. Okay, my yes, all my men, and I only have me do her, my many among us, and I mean, Miss I was only in Paul Ganam. Susie, Ma. Fama only an anamene casa. Hello? Hello. Yes, dear, what did you say? Mental one carry my phone and call one, what I Margaret, who is Margaret? Hey, I saw the I want to trouble them something on me come on the bar. Brother in black, for phone man on Casa. Say, oh, fire. That I'm not part of our video. So I don't be fine by a money to do they done by. No man is saying that I'm going to make it. If you could share the never, they are one of us and honey. And I'm saying, hello, I say, a honey, no, my honey, I don't know that I am. The minute be now on the door to connect the shooting. I say, I'm going to do a man and I go in my mouth for area. I still want to share. You go for them and say, buy a man. I want man to buy not that it and I'm not sure I know from my Margaret, just say, Mokama case over me a day. Because I was one car, was it, or maybe I will be on the best year I would buy. What is doing him or smart qualabis on the family? Not be I call me on your brother and sister. No, no. Oh, Nhyira na akwala bia ni na mbia ya Nhyira. Sa no Sabi anu oba be hia wi wa onan mi ne kasa yo. Na me say, onu e small girl, onu wonya be say. Nim ni da ben. Hello Susie. Hello. Agana say akwala na wo ma ye ne na kasa. Azumere. Susie, me nte won kaye. Okay. Me say, akwa na won ne kasa no. Wo say, onim nipa ko a won ne o ma ne kasa no. Oni ni ba bia, nya onua no no. Na, hello ma. Yes, dear. So, Miss Musta, no, na ma me ne na no. Wo be ne ma ko hia no kwan mo ne ba bi. O ma me we say o ma me ben wana. O ma me ben. Aso de ma me ben. Say enya nto a enya ntua papa wase ne na mu abu ama wono so akwa ho kire mu pa edan no wanya ahan ya fa ne 1000 bre no man pa to na se me me ma me ni na me de ben nti gina so big mama ebisa wasem kaka Susie me bisu wasem se agana wo ka se wo ko ho dan nti na oye na dwe se oboa 1000 wa amfa sika na ma wo se fa kosa wo ma me yare ana me boa pa che ta ba na me be bo ha enti no agana no pese o che se enya nto enya ntua bia onu no nyansan mu no ka wo ko ha dan ne de ne ka otimi ba ho nchen because o se ba bia onu no wote ne eya adwuma mu on pese adwuma wura ba hu se bia wo de oba ba fie o a wo de ebu nipa na adwuma wura enti na enya nto enya ntua onu no nyansan mu no se fa ne sika bre no yo no se me me 1000 years na wunya adwuma nya ya sika na ma Susie agana so dey na o kai twato me nya miska Lesa waso onye adwuma sika nso kwa wase your incoming in law wase ananka wo ya be wase wo diska na ko bone ho bra ko hwe ne yade no kasa me ne nya adwene aden because me nka se wo fast me nya sika na nche no no me de chana ede na me de be sam yale se me yi me nan na chewa wa kaso be yes sorry 80,000 na ma wo nan no ntimi hwe titi a me madwuma woro oni ha wotu kwan me na me hwe ne fie ho me susu na ma broke da fie no nta he na me kwakwa iska evangelist wadama me ma wakwa be na te wonte ho ne enko
me pese mbisa me nua be ma Ghana ase oba ma nya adwuma me be ye enya adwuma oba isa oba wa o say ana say anu ho no da bi me on me see de o kan enya no kre o twantro at wo oba ma ho ma fa nsa ntuni kom kura se bia o de be me na na me ba ncha wu da no ti me obi a me But the mention of fire, abusu afo mo me he na asem na no pa shena ade ekoso anu me kwa me ho adwiri me agana me mbo onu nsa na tuko kansa na me ka be me siro obi ri da me me ye obi ye me nware ye be me me bisa se enti e bi asem kwa na ye hunu ni se ye ya Mama, who have bisa? Oba Benewaa. Daddy, me fa me san fa ho me timi me sa. Enu nti na so for say wo ni ho. Okay. Okay, say. Go ahead. The open to bisa. Me se be me. Me de me san na fa ho say nti ko wan fa ni san fa utiri hu kura kakra bibi say. Dabi. Da. Sa dabi. Wo so anye ne bi da. No, dabi. Ana wan so ni nipadua mu kura da. No. Ana wo de 1000 na ye de. Yes. Na agana oba ne se wase ne pe wate ase o so se wo di si ne ma me so. Ana me see me bisa asem na me bisa nse se ya ka se me girl ni o boy ni. I no see twene mo de me sa fa no me sa ko etitiriti. Aya oho na e de na say se wo ya me boy, wo ya me girl. Oba ne se wa ba wo fie ye nwura dem wo se da. Obua na me wo ba ye tena vala na me didi a me fa adwane nwura ede oba Benewaa baba dem pasam ka kira agana ne se tu so propose a kira oba na wadi atum se mate no eno kura no 1000 nesa sound so musika na shew no misika enti misisa esisa se enti misisa se ebusu afue wanu aduane mu adi dampo wanu aduane mu adi da me na me send sika so on ye aduane ni adi enu kire se onu kura no tisam na me pese me kaba aduane na o ye mantimi andi enti sika no ujira na untimi nya nche ma me so twene la senkra ne enko akiti sika no yan twa asem ni tietia fa me sika breme na asem fa na asem kwa enu anu okay Suzy say wonya adwuma ye ma ne break akra bi wodi sika no ebeba yaduadue mu ahunu ba bi a wowo nti ye ne bekasa ne ahwe na kwan a befa so sika no wodi beba ma unsa aka unsa beka why abusuanti Paul agana oni Suzy akete won masem no ha ne de abesi na yenya hoho bi ofia but still I can't think far some of them in self out hu na wu dwane no me ntiase but the cheponye do for mo na come no me no production ho a na ma kire wade kakra bi abusuafo yenya hoho bi ofia say na yema wonum akwaba wonum de nsem bi enam abofra wayere free wonum sem ekoba busumi mienu ni wonum hunu ba bi abofra no wo nti yema wonum akwaba ma me akwaba wo okay yo ade na de monam Amanko. Acho eba na ayira. Mumie no hwan na ne ba ayira. Acho me bla ba we mum na akra ne tene nchen. Ono tene nchen. Acho na akra na mam na nkasa de wo sirim. Ani ma ono no ntiri ama me no nkasa. Mame. Me mo akwaba. Ya no. Na pop to say. I don't know. Odi de say. Jamila de na de na mawie. Acho me ba na ayira ai. Eba ne say na ba wachim na wono. Ayame kuraba. Ukuraba. Acho. Ere na ukuraba be di wo nchen. Ti ono ene akwala no so na ho no. Eno odini bre o so nko school. Ene nuku ni odini bre no. Esi ana nko school di na na hope. No so pe fidie. Eno to fidie no di ne ede. Edi ni ko afidie no. Afidie be sa. Tailor. Eno ohia adepam. Yo ohia adepam na yo mo e ba be di sala no. Eno ohwi mu amba fi ahomache na obae. Ena ni ne panyi no no se asemasi. Yere na me kura metra kuroma dada me ko sala jams da. Na wo ba ha se kura nche ya. Wo ko sala jams ahomache we na oba fi. Wan ya de. Ena odi ade bo no se ya.
Tedi nkomo se ya sa akora na wura dem ye de nim we ebe hu ana yekobo puna no bi na ebu puna na wura ma na wasensen da ho na etam no ko doctor aya na yesa na yale kama na obaye na okosoko na jima musa eche kakra na asa yale na asa aka no ho bio na oda ho no na esa ade me koye wa asem no odie no ebe wa I think sister idie no ebe sharp mama boni tofa oyoba na be ma wanya fie say so oyoba onya 16 or 17 okay me bla ba no na me bla no wale ma mienu panyin wo sirim panyin mum na ne ba ne sa akora no nti nkra ne nyina panyin ma ne nyina wo abofo ho me fi nyina hin na bae nti nkra ne nyina we ho na omote omusua adwuma we no kra ba me ho kakra nti ono ho school ndi oso wonko na ka chem sese wa sisi am nyina nti mesua adwuma na me frɛ me bla no na me bla sɛ no kure ye wadu no wadu so besua adwuma no koye sala ya na me bla me ho na me bla frɛ me sɛ wanu madu we na wo ka no aduro no nom ye na mo de ko ono maduro na sɛ ode ye den wanu poison adan de wo kan kosi so say then the mama o poison okonom no sala na se na fie ni de me bla no de tense wo yen na ntwie nti ene ammonia bro ho adwuma no ye ene o top poison be to dem so wo kobo emo se ni ayi nti wo ko sala jams na wa ma na ne sister penny say de nti na wo ko jams no ene obo na ni so omuti wo mani no wanu maduru a wasensen wo ko obo na ni so keke no sensen ye keke obi anya ne hwe nti eno na chi no na me bra ye se de tense wo kana se ma na wa mu na wo ye se na me bra se mo obi anka na se bi that people mo ho na me bra frɛ me say omo kɔ afum na mo kra ne se fadila yen kɔ afum na o se ne munni e ne de say fadila pacha munni ka na ye ba na me ba na me bra ne na yiri di kan omo kɔ afum omo wo obeba nsia bo wa ama no mo ba fi ti o ma fi no mo se afum no wa ama no kɔ adwuma sua se de wo ka no kɔ adepam wa ama ntita ma wo se wo de ba no tam na so wa ama no mo kɔ master no na master ntu ene fadila mba adwuma ho no so minua ketwa wale ho na minua nsa ohun so odi ma ya fi agu na odi politician hye ne ha na obusa nso wo kwan no so odi niam e command master no watwitwa man be sit na ye no kese ehun ya ko master no so oni ni ho ma report to police station patrai police station ben atwa abofo ho na de tin say me black ko police station no ofirifie abosome num de to sudu okoy na police fo ne say abaya say die sam radio wo hyebe ma dem nti wonya abotrebe na wo twimi no ntem se na wo twimi no so na se wo ma ya won samra nti akwa no ma me no wo si me bra say bia na wasan faka ekosirim ho na me bra ko sirim be si na ya me no ka say ye hu no na wo say tu hu anam na akwa mo ne timu hu se bia wa start ye me masem se akwa da baya de start ya obehu me masem ne ba bia start ye se wo ko sala jam sa ye ko kan ya wo ko no maduro no nti fre na me bra se mo ha ne bia ono de tie nsa akwa ne no kra ni amianim se ohu a wo ya ho hyehye ode no ho be hyehye we na da ha na unka se wonfa na wafa de wo ye no me bra ne mpe ukokan so a na wamu na me no madurawu nti na ai se me bra se ma obi anka na sembiem na den na mode ye no ma because akra se bi se obibi ahana dwene na obekwa ko fa aduru anom se poison ye nso menom na mekume ho akra ne nim de ha no ma me se ye huhum asemo se de nim yo obai wana da so ya na Woni. Abusua for me so bra Insure 104.5 we Facebook, YouTube ni Insure TV. Madam Roma. Bibi aba se ya mo na mususo ye mu. E ma ye hunu Adum TV so oda so besra mo abaya ya woda so you see the say. Fadila isa. Fadila mesra so woni atwa ne so ba bia abomoden. So ni mu kua na fa no bra Insure FM. Fani bra na say police station bia ben obi afani bra wo sa abofrei wa yira ya ye hwehwe no obi bia dwomfo ba bia fa na mo ankasa na mo wo no abofo fe so eti free face wo abofo ntam ho ba ba kenka so de ba na mo ni ade anyina madawroma mommoa na se de ye kan ne kurai wote ya nisua na wote se obaji obi ba ono ane kura ba no ne na tena na akoda ne ba yire free ni nsem kiranko ya ko kire mu bibi foforo nti be semfoni no and that's no bra Insure 104.5 or Facebook Besha or Dadum TV. I said, in Sabaya, come. When you say 16 years.
Kojaki, so all them want temper, but Madina in PF say we are on the watch. Yabamo dear more fear moon, so you fear and once about your bishop, you won't quite try a slippy Mununum Pie, na or mammy, Minister to Chatna, Jasum J. Emra, Tabafano, na Yadeno Ato Swan, mammy. Kabibiche ya refuno fan krabi ja wiase na yemwana ye huna bofrano don't forward the extremo if I'm a choice and say I create ya china. Ow abutre I'm saying na maybe biela was here could be abusia when you na akra na mudi na ni ofia na mudi adwuma se bia o ye adwuma dutuntin wo pe ba bia adwane afa cry me brand pen na ye de kra ho Maya baby ho. Obi an fa adwuma ntata no. Obetena me ho nyina hiro ho santinya hino kra ma tongra ma me a wona ne tena kra. Oye santini. Ma me kra ya wo se me hu se fadila be kona se we no be ya anka ma na nko. Obi an tata no. Obi anya de hwe wona obi an. So won kra ne. Wo kono kra ma me e ma ya fi do fa wo share ye wo koye. Ti adum fo ye se mo ma da wuro ma da bia nhire fam ye tie mo. O se nkro fa ida ma mo ye mo ada bia la. Wa da wuro ma mo num na mo ye. Ebe bia kra ewo bia esi amebra mo re munyina titi abusia for edu say ana aya homete nanso Kristo what ya say na minim say every said ne said ye free tete fidie ya boa mammo fra wonu ma ya pi ya hunu wonum no Fadila is one of them yebe hunu na eja abusua no akoma to wayem o hye dem aye srew enu ni asem ne ebe se ehun se Fadila ha no wo ana se ha no hye yeah wo be makro ye hunu kwa ye nu ye mfa unko police station ye nya wo hwe akra na ye de ehia no ha no wo na so be wa no kwa wo de won wa na de enu ni asem wadawro ma yo abusua eni dia ne Fadila no ni full name ye say na me fan to jana Fadila Isa abusua said ye di foni na to so no a yegusu a ye gimudi se mo beboa ya me hu ba bia abofra no wo wanti ma me ka wakoma to ye mo ate minim se boni bia ensi akire ba akrafo wo so ka wakoma to ye mo ate ye behunu wonom nanso ansana ye behunu wonom mesrawo we aye original lemonade shako o mess toothpaste ana mede emma woyi na wahwe we nso so ade ama me we original peppermint charcoal lemonade and a peppermint aposi papa abegya so edi twi yese ayi sin na sin kanka ni nyina afri honum eyi nka bone dokondoko da sin mu nyina no so ebesi sin nyina ma sin no wate kama hye no so se wudu dwemu asen netie ahyensude no sei netie ba ko no anka twade ne bidie da ho we ne de eye bidie no ne peppermint haban no na eda ho eye Ohemaa charcoal eye peppermint charcoal na eye lemonade charcoal na me kanfo na me de ama wa wie se pe bie na fatwi wo se kama pa enuane no bebre ne de ahya aposi papa mu etu bi kumase a adakalize dan no mu ye ne solid fm ne di hwani mu wo benya bi wo kiji tia Dubai nso wo benya bi e wo honom na fe pharmacy shop na supermarket bia wo wura mu no wo de kasa wo pe Ohemaa original lemonade charcoal ananso se wo pe original peppermint charcoal Ohemaa de no wo benya bi e bia na openchire mu fufuro bi ananso wo pese wo frɛ ye ne ya number no e 0244 710306 0244 710306 obetimi so afrɛ wo 0243 814 661 0243 814 661 na woni yen atwetwe enkomo sanso na hom ka heat patch say die wo ma yetu ya woni nyina ase we ye plaster ye di no bebre ahyemu on fa nkyere wo ya ba bia brown ne wono fatare ba bia ye wo ya no hye no so ye mfa mo ye mo maso fi se eduro no wo mna no odin mo ani kosua no na mo fi se wo mfa mo maso na se ye mfa mo maso no wachi kase otu asese atikafo no maduro ni we na eboa mo na fe ate ya wo nyina so de afiri ho eno ti hye no so duru nkran a origin chemist to benya bi art farmer DM sphere SAP Health to benya bi Kumasi Dani farmer Alpha Dio Panacea farmer Kofori di Odu Gapson pharmacy obenya bi Tamale aya Malarigo pharmacy na fe Takrade aya Buakwa pharmacy mebacho sa wo pado dodo atu anaso se wo penchire mu fufuro bi a your number betimi afre is 0248 509 003 0248 509 003 ubetimi so afre was 0546 444 192
0546 444 192. Ahomka heat patch was feeling heat no not just a na e tap send the sebo modia na fa osika no fa ho na fa send ebra say first transaction no £5 and I said £10 a bonus na promo code no na wa ye ni Nhyira FM sika no be ba be dru boko sabre yanko na ye nin komo na asemo baba me mo akwa na pom to say yankopo adum krai e da Yesu ase e hu wache besho yo ba yankomo ne yanko mama meda wase na mafa kwanya we su achi ahwefo nyina na atifo NASC scientific ba and research clinic na moti enkan mo so for doctor ana nene na because last 2 weeks na me ba ha but dodo e ba ye no asamba akope no mo ka say ya be Ghana anida so wow mama on say bin si Ghana hada say hospital bi say me de me bi hospital na me de machine de check your liver and your kidneys machine de check yakoma mojem test ma akoma ko 10 mama o ka bomu is almost 1500 to 100 dia nke be kan 50 million na eduru baby a me ma me bi a wo hwe me nti e papa bi wo hwe me nti obi obehia ye mu nti no na yaka se obi a me ni free wow yankopon ya adom a akwanya na sa ba biem wow se yankopon ya adom wa china wo mo wukumase me kire Ashanti region oh wow nice nti obi a wo hwe me free se baby a obebe kumase no wa china but Accra de Wednesday okay nti kumase fo no de na ye china wa china okay and Accra Wednesday yeni kumase nkom in fact de ohoni mama da bi nya akonya se a yedi nkomo fa yakoma heart ehun ehwemu atere se yare efe ne cardiovascular disease ekum ni pa che yare bia in fact eno na ama kase bia beda Ghana ha se na onyare ena wo frim ehwemu atere se enye no kreda se yare bia anko ni paduanim nipa ne nkonya accident what was I say wa frim ebi nsida nemum edi ba ko aboni de fra akoma yare e ma akoma yare ye hu pa no bonika no silent killer enti nkofo bebre onu ma na omoye busuanfo ye namfofo ye asorefo akomayare ne ku mu but omo hu da it can happen to anyone enti enya akonya se ya ye kasa kire Ghana ni bia se o se ebre biara wo cheki wakoma if you say eduru be bia ensunsuanso e kire se akoma ne nya adwuma ye no unhu na ewia enti abonife na silent killer ebetimi atu obi ana da bia be kan se mi se nipa bia odidi na onom ho memframa de kwa ba kwa na mienu so no o develop akomayare kakra efi se yare aboni fe ne cholesterol se bia ntini bi mu asisi cholesterol asisi ntini kwa no nipa bebre wo sa wo hawo ne bi nipa bia se wonti mu start se sisi a na se wakoma na wakofo wo hawo ye de e de ama no na rehusam kese pe wo honie yonkofo bi ho adabi abeka yankopon adom akoma ne nya adwuma yi bensunsu anso e kire sa akoma ne nya adwuma yi no omabu mani aguso omahu bato omabu mani aguso ebi ni sei obi ho a wo hwe min ogitum se ne nsata ye chichiti pa ba wabu na ne aguso the last time na me ka say asori bi amekọ ya ma me bedi adanse say every Wednesday na kuma timi jijina na odiso obewu kura obompa ya ne ko I had a for almost 2 months. Okay. Na dance the nyane say if you be 2 weeks the mother into obedenya miase. Yes obedenya miase. But what kwa check at the crantia. Gana akoma ne dey ebogidigidi sa. Eno de also onye na metu ni fu say. Wa ye nyame die mo wie dia onye hunamu die. No mfere ni nche nas. Nukure mu no yetwa ye na chese akoma ne nyede enye adwuma yi. Wow. Obi nso ho ande de ne se mama onante kakra bi na wabre. Enye se wa ye adwuma bi na ama na bre o. Akoma no enye adwuma yi. Nti wo be feel say ase wabre na ya akoma na. Mama obi ho a ofasade na no nam nyina ye basa. Na ni so bre no. Obi sansa hin papa na ye o ya ohun. Na de ba kwa yare wusem no bu ho da pressure dose wa no wi ase aduro nyina ahai mefa akonya wesu na masre obi oda pressure dose say e ma doctor bia na ada woda se jaw pressure duro num na beji ma bibi duro num
enya de papa okay se utie sa doctor na obema with stroke ti dem pesa me kan say ye pressure na ye eguso no ye nu na sere wo soro a yensa metwa akoma no ne be sa akoma no problem bia ye dey aba ho ana abusanfo de ye kani edu bebi akoma no enya adwuma yi enti kofa nsem bebreba enti akonya ne say bia woni 400 ade be kwa kotwa ECG de boni fe na electrocardiogram ti say de akonya na ba sefa 400 she obotom ne betwa akoma no for free. Wow. Mama ye di akoma ho nkomo ye die unu say organ mienu nso a ne ho ahomete pa ye liver ne kidneys eno so ye be check ti ye be scan abonife no abdominopelvic we dey me use your terms in the kakra but abdominal scan no scan dey try different internal organs they say bia ye liver ye kidneys ye pelvic ne fence ye pancreas in the keka and na pelvic no so ye dey hwe mema prostate ne dey ahwe ema wode eno so da mama so okuba bia na okutwa na nkuta 400 cedis aye nyema and ya sa selected lab mako 10 malaria, typhoid, syphilis, hepatitis B, blood group, sugar. Ye do Jones, I test a who do be brave, and on some mamma, sir, Muja Moonshim, when a Jones Moonshimun. So, Kobe, Biana, ya new sicker, craning, say sended. And then I can never say, Ubuha, many didn't come when I and a doctor, Akuman, Manquano, there be. The attorney say, Ukoto Jedu Sissino. Typhoid and also, any area who do how I to work 3 sickers are on town, and yes, Sebra. Never come once a minute, actually. Now you should move be or say, ye, Akoma, say we live our kidneys who mujamuno. Uncle could be a bit 15 million for 15 million issue butum. Nebra, be for free. Until branches any hour, who bet our card 50 Ghana cedis. Not your consultation 50 Ghana cedis. Oh, yeah, we and one free. Dr. Timubi 50 pair. Say, scam, ya, ye knew capre. Wow. Yes, you know, baby, name, and our quadam password. A machine so and son with 9. Near this is your command, Wishia. Now, last time I make a say, they will dinner who are all track command. Say, or a bema, Nessa Wajan, a crana, won't miss a sound report. If you say, I was for or no machine and they report to bed, a beba, and no one some Nayaka. I live and also the Okadam pass, am I the machine as scanner or system meaning and near any TV so, and I say we say, be or live and no kidneys on a catcher. Umuja Munsi, coffee fimu, Udun somu. And I make us a satires, local baby, 1,005 for any amount. Tiakonya and they say, Kumasi, Wachina. Obi be any free Accra Wednesday until Oba a card na we to 50 okay registration 50 we are we ye hu yare na obusanfo na what to address it one dey betimi wow na ne just say mama se ye hwemu ni sa de a na se nyame be boaye ama ye hu yare no nti ne so ono moduru aho beto na dey dey dance so ono moduru ho to so sa ba review no so be check ya new sika if you say ye pese ye hu say ono moduru no ekọ na mo de ma reho sempa ne say wachina yikumase na Wednesday ya kra 2 days pe but anu na also tini betimi ede ebetimi atimi ayama de waye take am am say opeso osi from ya me adum ye branches de biensa oba kumase wa hene makokoben okay akra ye wataifa na spenters ofa kokoben ka so besi wo station ho wo so konask Accra offer type account to be so Davy bookshop. No waka say o Fairview guest house. Accra on offer spenters ka so be so Rainbow supermarket behind Rainbow IT one ewo. The number obe free CC na waje special code. Na mo meba bo number no obi a obe free bia me soma no we de mon koma me ni die mu a. Oji number na ye ma wo code a chinchin afio na fa nipa mani pattern. No mum family. Okay. If you say ye pedom ahwe wo mama eya ro sam say nipa bebe no munduru ahotoma because hwehwemu a wo say koso no enya because any boy ye dey eye den and akonya na ba nti number abefre no ye 0244 12 02 69 0244 12 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempade 8 year Kumase no my location Kumase no obesi wa hema kokoben station ho wo de wo see ho Pentecost Junction na School Junction also Konask
taxi ofubia odobeba ye honum obaje 3 cities pe we nya ira kwan akra na obesi wo taifa also dabi also ko Fairview and na spenta also be so Rainbow supermarket behind Rainbow computers e hwa and yego obefre no ajo special code kumase wachina ena akra ye Wednesday mama asempetia asempantetia nya ne se hwehwemu papa ankoso a ayaresanye de emma enti efa akwanya we so nya sire obi a wadom odura che na nida so asase yenye hwehwemu no hu ade ha de ntina ne ho ntoro no enti wombra na wo mo anu mu ndu aba ye ho nyina se sere se wombra review ne ehwe de ade na koduru se de be ya ho to be de ebetimi aba aka esima ba pe numbers ne ko da screen so na so set mu bi ma ye na number dey 0244 0244 12 02 69 0244 12 69 okay number ofra me na me no be din komo so na 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Oso for Dr. Anna nene mama me da so akonya ade so ye be da wa say papa nask scientific herbal clinic and na ye ne wonu madin community china bomodin fa wani chemu ahine makoko bin station na bra na ye nhwehwemu no ne emfa ema numbers no and da so da screen ne so no 82 makeup akwenya kese we mane empower abusia yentwa ho ewo Adum TV na yenyin kratwo kakra na yebesan aba ne afi yatwa so Right abusia yenni dwa kakra nso ewo fie dia na eye amana no rubber PLC Ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish a soon top send party jack mama we asian kanyo hey memre daba ofa pacha mama mfro he no kwa woni abri say maso ya ye hiro nana na den se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send me ska di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount yo de ba ye nso a me koyi a ehun se bebre afi kwa do mo busam se ma ye transaction wo hoda Debbie Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services, call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Ye adwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina. Abroche for us say yay. Eye Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye say wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono ana say wo ye sremuni say wo di afahye bi ana say wo birthday bi na wo die wo to wo birthday ana say edwuma bi a wo die no wo betumi e de afa Nhyira FM so na ye tumi e de dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abrochi fonko a e na ye eti wo abrochi be a me pa chow wo video anase wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia fa so anase betumi afre yen no e 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi dia fa so ne wo na wo de amayen ye no be di dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yeshino nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinka wadi kosi wo bisno ni pakura discount. You de buy enso amiko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, bro. Catch you off for say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
asem di na brochi so di no kromo he yeah what I say we did in a grand style papa and a Canada so born evangelist say me na me selection this time gosh what I say evangelist me more kwaba yeah me jo so na pom to say Awurade adom Eda Yesu Kristo asepa ene ya din komo pi wo fidua mu nanso menhwe seja ye Facebook ahwefo no ye betimi ate won comment ne ba komienu bi afri mu mu tworo ne ankan a enye enti ye hwe se ye betimi ate kakra bi Eddie Efrimu ewo hase ya na menkenkan kakra. Okay, Abbas Young, I say watching you live from Dubai. Thank you so much for watching us. Rowena Abbas, once you have taken his money, he feels he has a say in your life. Give his money to him. Not just a one a year akete enana ai oni akete enana ekasa no. Rowena Abbas agana say aganatimi etutonga no ansa na wehu se woni na etwempena so amasa oboy Fujis I say 1,000 bro go and sleep I say we tika ndi esu akura 1,000 pe na de wa ba ha se obeje ya boka bebre kura agana oboy Fujis say give it to God family nyame tili kwate I say hygiene okay officer okay na so woni agana wa yo oboy Fujis say ono so di na sembeba echina okay George na usa ose abafra na wayira na ebisu ana wonu mu nhwe ni ye ofi o nti na ma wa frifie no okay Auntie Vivian na ya somua ose oh beautiful girl akwa de ne ho ofe papa Prince Dan ose nyinsa ya frefre no na so gidi se se wo akosha baby eno no okay Cecily Wilasi Rose I say hi Candy, how are you? Candy no, me name say me and our big mama. Yeah, so we are fine. Yeah, papa. Okay, Nana I say, where are some of the members? Pina wahumi jiemu ya wonomo eje wonomo ahome pa. Nana yakwe na osisi kana ashe Charles Trinebua. Ose agana odo benada. Nukwe na nkamide mise friend 3-1 kudwane. Okay. Okay, kwaku kinsolo ose enye nkwan ketua bebre ewo ho ye bekenkan pi e de aka ho ne so sabe de yenko abejafo so evangelist mama fam free so Ohemaa Benewaa semo abane ya mi shira opa pacho yo ya mi shira na mama juan ka be me because I'm interested with this case. You are there interested. Okay, yeah, that is there. Interested in nature say interested na say manager yeah oba adia ba ko ne se yenua ba na oni ne kunu awona ne kunu ofre na be ma na asakofo oba afofo ena me pese me bie nipa bibire ani okay e was ade no yeah pese answer na nipa ho be fono no egina nipa bibire so the most important thing ana na pese me kire okay yemu bibire na ni nipa san ya eta eka yen yabra bomu nsem kire wo enye kura entutu wofu asenkyire okunu ana oyere ana wadamfo efu okono odo be yakoa obeya te se paper wonani so ema bebere kwa ware a ana me maame de agya no me maame de sese kura de mempenasem ana mini abema we na ye mranti birem kura enkola birem ofa prako ne prako dai enti na ye de ne kwa do chiri kwa wa mobra oba destroy ni nuanom ne maame ne papa no nyina kire be ma no ba man so ka kire wo yere a you are nobody awonani so ohu maame o mu no ohu unuano omuno ohu papa onfa na nyehwe ohu se wo oyo bibia woni babia akọ ohu se wo ye ordinary person wonani so on value biem afeje wo hia no na wonim ne background no o value ne pa na nipa bia ya na nipa bia didi ko babia o feel se eho eye bara wo je wakeka wanum na wo so ma na hunu bibia wo hu se wo you are nobody wo bibia ni ho hey abusia kwa fa onye hwe number 2 so no abusia na nkasa na wo damu na nkasa no bibi pa bia mfiri mu nyedai nti ohu se wo no ya akoa bi wonani so saa de na man kwa hwe ne ye
okɔ baabi a enka wo abrabɔ mu nsɛm enkyere obi a wo ɛba sa mu be yedu yehu wase ana yehunu sɛ de wusi tie nti nipa no overlu a ya na adwene ni sɛ sa nipa we me ye ni sɛ ya ebi ase be ye me na obi betima kan won nsɛm nyina special awalefoɔ me yɛ cancer asɛm am ka kyerɛ mo nso wo kwayi ma me ho asɛm fa nkwa wade wo abrabɔ mu asɛm afa na mu bie page foforo ye nua ba no me hunu sɛ ohyia bɛma no ɔma bɛma no hu na setena ne na brabɔ mu nyina okay nipa bebre wa o ma no hunu sa me so value biem ebuo bi e mam dabi afei akwaya sese wuti wo sese a no no wa ma wo a wonye den nti you are like you facha me you fault say dabi bofo right bofo na wo dey ba like a toilet paper o na ni so ohun se wonye obi a ni nyina na say wo wa ma na hunu wase evangelist me ba yema yahwefo akwaba yetwa hotel na yaba yetwa yenkomodie no so ena nkomo a ebeto opunuti no ye bobo hu na so party bra na asem no jina ne say mame jina papa sofo enchen mame mama pacho mfanto me mame we ya broche ntoma impanyimfo adawro ma ye chebebre na so se de wasi ati ni suo no ha no ye ntimi hwa wo se kosa kwa se de me ka kire wo no ye sika ni nyina wo phone so nyesa nke de no ka ho de ma opreko na so ye besa mo aba na wa ba be jisika na de akopa bibia yo na so free general manager so de besi programs manager a producer so wo mo se nsi me so na me mfa ma so wo ba tan wa ya de said the wafati team nunti and ye didn't to me ma wo say o fan to me bi a kai e futu ye de ma wo ye de be ma wo ne ade nyina na fire re chichire ma wo say nkachi ma wo there's more room for improvement obetimi asan sha se biem e be ye what nti mama ensi so e na fama no mama oh sorry I didn't know catch ya hefo ne mpanyimfo Amen. Amen pa abusia said etie eno no brai wo de betena se na yebebo modin said wo ye de yofo no nti yebebo modin akeka nsa se na yape bibia ma no ya obetimi de radwom adidwa na wono nso ne nsa akona no evangelist na wo Ohemaa Benewaa ma me ntwa ne tia okay enti nipa wohia nipa susuka wo abrabom ne wachi ansembo ne kire no de atwam na twam okay metia asesi ano mehia wo na ye bewale a eno asem bia me wom ebi nsida minka bi nkire wo da obisa nkura se wafo abada mbaka se sunne ufo mu kura da oh yes. Why? Yeah, because me material and my first says back on the Quran not to say back on unnecessary speak. But I also saw the Mabema no one said no. And your house be a winning any so. Yeah. Abaya bi ana onini kunute ye show we bi papa bi afaneba again say we dey ntimi nsi papa ne say ba ma ne say we dey ntimi nsi enam ga no so ahwe ne papa kura so ne me ayi agumienu. Yeah, that's right. Your past is your past. Mimi Shawa, big mama, I don't want to hear anything about you. Negative no. Now we have opened a new chapter. Let's move ahead. Meba. So the was here eating no Meba. Big mama. And then some now I more room kakra. Meka agana de kakra. Na Mrs. Tabi Okocho filute. Oh, we piebuku ha. Yeah, then I say. Fear bodua. Nani aje wo. Okay. Obia say marketing tua Ghana sika no. Emema wo mo kanye bi ni Ghana o. Emema wo mo tua sika kunu. Ene on say emema ye wo grade wo. Agana e wo say Ghana je ni saka ni sika. Ntuba o ni Ghana ya adwene. O aketimi amaka akotwe akete aba na mayire na gisika no. Me so na punch say ya na ma gisika na magana. Yo, if you say agana wanre ena ni nyansa mu no oboa mo ada ne se be obetimi abawi wo
If it's on one, so one in the penny net, or not me, I bring in crab piece. Sir, and a baby, I want to sagana. On your sebi, on your beer, but I here. Or maybe I want a ball into a bomb when you're dying. No, what's me about Chelo or it's open to Quasia. Just what to be in the Sicamano. She said, will be a yes, Sagana, I will see connection and say, I bet you are quite be so. I get into you. Evangelist, propose to Oba, catch and sell Openo. And no crab, no crab, what dinner them complaints. What didn't find a man, so it's an insult. I get an insult. It's an insult. I get a person of Buaganaquasia. I don't know about him, send a panada catch and a mammy. Bema Bia, or didn't fat Obisubiano. You consider friend Totoshi. Not that Totoshi, Totoshi, or that. Agana ni mnyansa o kono wa ko ne kwatwe mpna bia keke wa ye na dwe so be wale no o mama he abaya bia fe na biba da bia metaka se menya mi nku ne ntem on tena se nche no hu mi nshira shop ya ma ge we pa ge ni mi jaye no metasa asem no ene ya ho ada bi na so for ho enya bi ni 10 million oba du 10 million se ma so pe ana de 10 million ha dai. Yes, the 10 million. What now? 10 million. Please for your statement. Address me well. Me can't say me 10 million, but me see you 10 million hand. That's 10 million man. Obase, Fako hand and a merry woman. Me see Bama you were great though. I've got none your beer. I was so chasing Kapusa. What will you all I know? I be there. And it's so about what bet me amount 10,000 and fun when cano. But I cannot. Why do I want to talk? I don't know Yale. I know here any sika. And Yalia. I don't know who's there. Gano. Me Cocache and Gano, my son, no for me, the no for me crown hard than on son to move down so I was here, Middleman said, I don't know what you're doing. No, was such a horse, young madam, or sent to more demo. And don't know more about it. Let them know more. I don't know what you say now. Me sister, our man into me, the son of Canadian. And Memma had drip. Now, dear, a person, Martia, say. For what Junior Quawale for a comanco. For what Junior Quawale for a comanco, Abusia, Adom TV, no me and Sabba, ye mammy, mammy, a queer better say nothing. Sinny, ya to dinner a better da when you would train now when in a pump for up and simply say, what is your woman put your own pa? And it is Shannon said, no me and son, a boss say pet, your name will be DT moon. Now so, Yago the young quache near a chinada, ye baba nothing, ya babetua, ye juma. Eno eso and let me make up Abigail na me make up on the mam me Abigail Yakupon shop wo asokori mampon abi number no 0548 453210 0548 453210 Abis makeup sana me matu the company name ya media enti my friend Abis makeup abi Yakupon shop na wonye wo kese e pa abusuanti se mo ho ero mo foni ni so ana se mo hweti afidie no so bie mu ana kyese ye ne mo edi enka medi edi Ohemaa Benewaa kina ye de kan wo July busunum ye be say hia ne abon komo me ma pa cho to so ni enti se de na evangelist se ka no oba no tie no masema em so di kan kwa ware ba ko a na ejonkolize okay enti no kan ho asem nyina kire be ma wi enti no na se no onim so ofiri nkra na ya betojam so ho enu nti na be ma no oye yensa okay na ne fense oben se wotie ye ya no kura ni ade bi ho amom ye nhwe ni na wiase de obedua bia obetwa se de oba ne kane ye no kura de a efise na nka wo sa wo yi wo ano okay na wo ye wadwen se wo nkasa enti se wo nkasa de a de wo ye no e wo sa wo hwe ni ye na hunu se fa ne se wo nua ba ene se obi ye ne sa wo nka be ye wo da na oba Benewaa Minka Simbi and for Bayo. Okay. Bema be and Jenny. Me state be clear. Oba. Singing so for ma. Bema be obe be an year sent to Quabe Sibi and just wabu about Aquase. Bema be obe one year say and to Quasibi just wabu about Quase. Okay. Or buy your Municosia. Or buy a bosom. Or bar or your bosom.
osum ni ya onya mu nhyira wan sum ni ya onya mu nome oba se do siti ni si onu ka reho pa ama oba no aya me ya to the sense oba wo di oba fa sa kwan we so no enye me de maintain no asem na emom no de make a ten say onhwe ye no oba ni so na wo su no ani nachi na me sa ka che me nuanom say unu obi hia enka wo pass nkyere no okay unu obi hia enka wo past enfa enkyere na bi so yan kwa homa no so na yenhwe say wo bi aba homa no so a WhatsApp line no a yeah mama no ya papa no ya busia for mo no no mo betimi afa esi so no 0549 801751 0549 801751 yan kwa homa no so na memfa ofefo di kan Hello, good afternoon. Good afternoon, me da forward ni baby akase frere yi. Pa cho me diane Joel. Me do do ahen ba kokko ben. Be ma pa, yanko. Ma me check you ni na. Na kakra me kan fa case first case me say ni tie wa ne say so won pe na bra na be ay kono go kaya. As won pe na as won pe no. So no sisi no su no di areho. Ni susu mamba ndi areho. So na Ghana so de no so Sebeo a bit my bass and yes, I got any who any who. And so I shot baby a consuls or band or was thrown them or a play game. So to nim quine so Nagana so nim quines or antimanco ye and temp and now my bassa until Obano ya Dian or Cohine or per se or whom in the mirror on top or Ginity. So and yes, if you can 10 million or per genus or share baby or corner the honest M1. Yamin come on a mapa. Hello? Okay, entrance you and Costro. Hello? Hello. Hello, Mammy. Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho, Dini, baby, I can say free. Me Pacho, your friend, of course, me can say free US. Yo, Marco, Pacho, young Jesse. Me Pacho, Master Murphy, Brana, was it? Would be what about 10 million? Not going into ya because we are friend of the Damasi. And yes, the Kenyan and the command bar some saka. It's my own to Yesican and Faman because what by wasn't to them into my own to me for Nulaho into 10 million is cat and so my getting into ya because I'm a Damasi Jan could be in Medas. Marco, Yada, Sepa, Yamra, Yokumu. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam Phone, Pacho Uji, baby, I can say free. Valuable aquasi. We do some for a Valuable, young cry. Yeah, in fact, yeah, Susie, a diac, a friend Aganandi. In fact, they say Bissika, it's a man. And if it's kind of watching it, dear Susie, Akate, but the sick man, and yes, okay, the Otuka Sandia, or to be with you, or come off and your papa, and the messenger. Yo, yeah, Beji Scalamano, pa. Okay, interest you. Hello? Hello, good evening. Good evening, Papa. Pacho Woody, baby, I can say free. I'm from Germany. Yo, bro, Sapo, what are my Pacho until? But the second one in my cat. Yo. I bet man, a woman at the University a good dinner. Is your one on Tuesday? Wow, gender now, you say. A man at the meaning, I want to be a damn. Upon a woman at the University on Tuesday. Okay, Yakupon Hopa, right, Yamra, you come. Hello? Me mama only be wa papa bien. Asun bien konen ke evangelist the draft. Mama bigini mama go to say Pibram. Anka unso pa baby obia. Mama mu obakwa mi amwakuni adona for original Nigeria the bede contractor papa kuchinam do do. Oh me nim say krom ha de. Adan se ni ties say Nigeria ho ato sikedu premier bra kuchi. Mama only brewa. Me monitor. Mo fe champo go fi no for quantity. Mama me mesure. On se the kan. Mesure papa no se de nyado. Anya me na ne no mo tra bla boni ko yu. Ma me no se to bi ti bi kan sika. Odi asori a sebi. Yesi wa bezo okodi no. Oti yi sika bi ba for yema. Ni na ka wona ne be ma no saso achi. Ti na sure sebi anya do. O nja no ma no ye no no be ma mu se fitia na betimi aka bu ma.
Munya no na me ya me kakra se e me na da ya se maame dia enka champo brofo no papa ta nge na nge wu because utimi so da ya na nku atade e so ba na one ne dani ada ko mu na etisa maame ho best of na ma second case this kana she because se champo brofo abobo ya no mu to bi chema na o dia won se bi ska 10 million wa be graph de case so atopabo ni do bi se ni je na fo do asibi that's a pa yentwesi nkosro hello. Yeah, hello. Mr. Bright. Ohemaa Benewaa na mpacho te se. Akopọ daro ma dada onso This one don't we pa me ya big bishop to evangelist to chan. Jo so pa. Supposed to be na wala ni. Ohemaa Benewaa agani aye airport wa ma se enka o pese o repu je me se me do ma was a quite in the past one in and going Benewaa. This is nothing last day about me and said, can it be a more banning to ya? Oh, about 10 million. But then see as a moon or Benewaa or Banway or the pa. What do you trying to say with my one or saying was on your fear and say, the boy's name. So, trusted your ban you to your call passport of Pasican. Na person or today is said the near it is a me boyfriend no dia na so am stadia and you just want to come what you say o pass hide down how far to hide down na na so ko hide down ko no so ma ho dia ni and the can message jina be ala say you na say no last ba wo dana wan ko hide so for this come no so pam no just one ko pa de as a you ko anji o ba no ko ni avance ta de ana Ohemaa Benewaa organic as mo kana ma ko fa ko ma uti ta say o ba na be mchia na o a ko kinchire ta the person be ko into details o ma I am very dangerous you are the amount of untie ni pa say o ka o pass some children pa e big pa o ni ma mi chika mo kwa o mo mo ko ye de mo e sepa yemra ye promo hello. Yes madam. Papa, me mo ha wuji baby o kase fawie. About no way wa fa si wa je nya Robert. Yo Robert, what your uncle? Na me ja ni bota che ditu ne ona buje se fia mi. Okay. About no yan ka di bu ha ze. O hwe second case ya. You know be me yo so ji ni 10 million. Na me pa tu 10 million no. Na o pese o ba ni 10 million na kan ha dan. No no be me de be de ma na ze. Oba no for isi kanu so sa 10 million. Me pese me bi se sa oba no eduma be no no waya. We nya sa 40 million ato a wo be manage 10 million abaso se for kan ada na me be ma me me. Also you me bu ho na ye kan. Ya na ye kan da. Wo be ma wo to po bai. No ba ya dia tu. No ba no so kan ada. It had to wo be ma no we kan kan ada no mo ba ne metin. Oba no ko ni sika an kan ada. Na wo 10 million no so so. Ne be be de dan mu. Never to what the fuck would animal. Catch as a killing here, Nezicano. I shake. Oba no get mano. Oba for quattro. Over milk. Killing here, Zicanashi. Zicanashi. Okay. Young fat dear. Chat so. Okay, you interest you, Costro. Hello. 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 Me don't for me pass on me more ha Bench FM. I told me the busu. Papa, that my woody never be out free. But your friend is coffee boating, because every eating. If you are there, my patro, you too. Really, the chairman in animal do my palm. I can see Canadian. They said the last time I can say an idea you bet you. Eti, Beman on Pebble Binfa, an idea you bet you. I say, Yamin, come on. No council pass anyway say tradition amaye no just say okay yamra from her na me fa ba ko enso so hello me pacho be do foodi baby o kasa free e ka me afeti masia me kasa free ma so atwetio yo papa wadaro man pacho yenko thank you na me baso iti nyansa kwa bi na opa so awo blana ko won twist ano
se akete na mu ko so obetua abotre ne wo mu ai obetia ede afri honno okay abusia for ebia na man timi alpha ofrefo ebie mu na evangelist what's more a chatwo ya wode Jamaica che ni panyina ne se sa se me misangina ho enka pass enchire o partner on experience bia na on say ya so for yetena se yedi asem okay obu a utumu say ase ne pass no ka kire we nti ase amani mu ne maame so ukunu mu maame ana unu ana o papa ana o yire mu maame efiri wa okay what say wo mu akire ne pen nti amane mfo mo nya odo no so didi etia ne ye ne sa na so nti e ba so hu se okura o maame no mkura mpo nya obi ya okay nti mu be ya ha e wo nanim na mu nim wa akire asem a ya na obohu okay nti obi nhwe ni obi ahwe ni ye pa na oma nensem kana no okay that's all big mama akora ya wayere yi di ma nka ho hwe akora yi se de omusi kan so wo shebe ma bi dem a omomodi aso be ba ma ne papa ho ato no we so hwe ne sewa no ne maame no kura de ne na ma ro se ni peni masem ka so wa ba ke bia wo hwe ne ma ne nyira sana ebe nti yesre se bebi akola no wo hye bia se beba bi nsoro wache na se abomodi aso de ne beba na me koso ka sister yi die obin no omomodi an se obeba be hwe ne ba no na omware oba ne biemu a onya no kwan no wonko no ma na ni nko ne ba no kra no kra tin so why basa sa enti wote wona wo no wonko na wo didie no odi soro ne fom na obayi nso te ho enti e basa sa de ne de ya na ya pa o wono a wonwade wono so a oma hu station so what can finfin wasuma fidi ohondo do na akoka bi hwa wo se magina so eno ne nkomo no what ya say oba Benewaa kameso se mamenchia wa hini bi mame prime okay unim ho debi prime kase prime o trate bubua kru kase pa o okay prime hini ye fe nana kwadwo nyaako the third okay ana prime konti hini nana ajenim boaten the second okay mechia wo mo pa okay so wachia dia msumachia ama hini me na di nkomo se ye program yi so ye mu no mo aye okay na yentime mu afoforo ntinana wo te yanka mechia wo pa okay se me na di program yi nkomo dada na mechia lady good lady ojina home kakra say pina je o ma home e wo fie abusia comment bi amani atwa so man kan na me pon be ye me kra ya pa fi say Nanama Bats demanding, I say, long story short, I will pay the money for Agana, but I need to see if his square crew is working first. Until Nanama, over there, na wamuno, just any bukimamo. Namushia na mo hwesebia ebeya ima salami ase watching live from Qatar nyakopo wonshira pa comment no ena do supi moya de dodo yane mo an di nsem no ewa ha enti se mo anka ye ho ama asem no ya mpen puma sibira ya adwenkyere ya na madwenkyere no nso so ye fa pa ye de ye adwuma nso ema no eyeyie abusiafo ene now the day is over na yedemo besi general manager Mr. Jimmy Adler was say ene for the first time yen fanchi asronkoma lady gold white otia ne na chikakra na o se waba no wabre ni nti no o sese onye na home na ja ho de nti bi mra ntete na wo mra na oja wo mebo na dwuma era production team no wo mo so ye mu bi pa mo hwe ye driver for buti ye dwomfo ma matie ye nyina yesra dum ni nhyira se ento bosu papa fangu mo so de woton bia no awrade hu mo bo na enye yi wo ye driver ni na utie ye ni a awrade ho bambo na enye wo chefa na fe mo hwe Facebook nyina yakopon hyiram YouTube ahwefo YouTube fo ye rensi mo kra yakopon de enkwache ye na ya kina ye beba YouTube na fe ya bekenka mo so comments no kakra fi se mo so mo bom ho mode pa mo kan ho bi na dwumadie na eye kama free so be si from free general manager so the buy programs
manager Mr. Fee. I say Mr. Miyaka. Okuku sekuso. Everybody a stylish of furry. Now fe waba a Frankie's and a Powilly GH. Wonum yina boy Juma na Tommy and so te konso nechi den yaja. Waki take it a mudia maya. Miyanentia say ene Dubai. Kejetia Dubai. A year about charity. Mula no so dear. Moye defe Yankopon we shira mo pa na wonye mo kese na mecha Yankopon shira na wonye o kese sa enso so na yankasa ye nana ye finso hema nana ye mawa ha Yankopon we shira pa na apna man na wonye o kese pa abuso ha na edi wo besie kasa ye chia ye be chia jebi na so de bia no mechia the protocol officer and then machia papa machia pa wo bi na de nmu ko awotie papa wow nyame shira no this back protocol officer bantimasi okay Yakopon onhira mo nyina abusia me amedi djuma de hu chia me medi de Ohemaa Benewaa baby abehia me bia pa no Ohemaa na meje wo so hana enso eka eye production team no ho wa ba djuma yie papa Yakopon wonhira no samanti yenka bi ma na ne ye nemu adinkra Yakopon behwe nyina so chira benada e be sai abadjuma peace shalom bye bye. Nhyira 104.5 Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masonya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And me ofa send miska. Din kan wodi ko si wo business ni pa credit discount. Yo de ba yen so ami ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey,
Middle. Now then, I want to why you still for Sano. Eh, on no quano, Jama bread. Akos, send your men sending me name which shemeno, a moye triti, mean to me pon sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and Tinumbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, eche natural garlic papebi, any idea. Aha, now no, madam for coffee po catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture, now man for 2 or more 2 gusono, and Nasen get to 3P garlic mixture. Wo ko to jene waposo na sorry a wo complain no. Sa wonum 3P a e be jane say hum. Edroi enya mapemfo, e ma wo manofo, ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo man pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. I'm brushing for us saying, and Nhyira FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni ene abroche fonko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka me say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday anase edwe bia wudie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anase wo photo shoot to be ede na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free yeah ojo what's on this channel okay ene mama check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memendaba. Ofa, Pacha Mamma friend. You know what when you say? Masuya yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm to me. And I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in credit discount. Oh, you're the buy and so I'm equal here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. We are see fana baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway
for success.